Kira-kira 10 abad singgu lewat, tubuhmu sekalak anak laki ibas sada keluarga. Pasangana nakihna matawari. Andina ibas kini tekan kelak karo si pemena. Ketubuhan anak si sadawari dung kenca malam bulan purnama. Ikatakan tula. Andina ibas kini tekan kelak karo nai. Ketubuhan anak si sadawari dung kenca bulan purnama mekapkan baba kesialan di tengah-tengah keluarga. Perbahan anak baba aura raja siseh kelembelina ras banci baba musibah nangdangi nande ras bapana. Tuhu kepe bagi siramakan guru belin 4 wari dung kenca ketubuhanna nandena rempet-rempet mate. Ras 7 wari dung kenca ketubuhanna bapana pe rempet-rempet mate ka. Maka anak ipebelinken nini ras bulangna. Pasangan rembah kulau nangdangi anak laki ras ije kamu ibere gelar ibas mamana nari maka ibere nama gelar anak pawang ternalem. Kuta sini pantekin ini bulangna mekapkan ingan persinggahan perlanja mayang di tanah karonari ras dayaken kutiga kuta kerajaan si tergelar kerajaan haru. Mayang itukarken rasira ras ibaba mulih ku tanah karo janah idayaken ijah. Laden sini lewati guna seh ku tanah karo mekapken kerangan ras uruk-uruk. Maka hadina ardalin megati seh ku tanah karo hampir sada minggu perdalanan. Maka kuta pawang ternalem si tergelar pertumbukan lau simbelin ingan persinggahan perlanja sira. Kenca kematian bapa ras nandena ras ianggap anak simbaba sial pawang ternalem pe la iurus nini bulangna. Iba sadawari rehmo bibina mekapkan kakak nande pawang siatena baba pawang kukutana. Gelah banci ia pembelinkan pawang gelah lebih terurus. Tapi nini ras bulangna la setuju. Perbahan pawang anak simbawa sial. Biar nini ras bulangna andina pawang ibaba banci bawa musibah nangdangi bibina. Pawang pe megati labo iperjateken nini ras bulangna. Sempat-sempat ia gawang-gawang i tengah kesain. Ras basada paksa pawang gawang ku ingan karang babi. Ras pawang pe nyusui i indung babi Singkat cerita tane mendawari ku bulana
pawang pe enggo ergalangna. Ras ia pe tubuh jadi anak si rajin, ras labu ia gutul. Iba sada paksa, pawang pe erbahan sada keputusan. Isulu-suluna me perlanja sira, gelah banci ikut ku tanah karo. Tapi ibas perdalanan, perlanja sira epe kebiaran. Perbahan itehna, ia ikuti pawang belakang nari. Sebab pawang anak simbaba sial. Maka itutupna medalin salu ranting-ranting kerah. Ras jadi kena medalin ku perdalinin gajah. Belalane banci ikuti pawang, ras pawang pe mampa perdalan. Go kencawari ndabu ku gelapna, pawang pe sadar kepeken ia enggo mampa perdalin. Lungna pe ia enggo mulai ragu. Terus erdalin entah mulihi mulih. Tuhu kepe pawang dai pe mapak ku perdalanan gajah di tengah-tengah kerangan tua. Ia erdalin enggo hampir sadawari. Mulai pagi-pagi nari sehku bena. Paksa sie tersenggat me pawang. Idahna cahaya sesehkel terangna ilebe-lebena. Kudunganna ia tersadar kepeken ilbena mekapken harimau. Harimau epe mengaung, ras matana natap pawang. Paksa siei bulan purnama sehkel terangna di tengah-tengah kerangan tua. Harimau epe lawes janahna nulih ku pawang. Ras berisyarat, ulah pawang ngikuti ia. Ras pawang pe rukur, ras 12 ibas ukurna. Andina aku lah ikut, kujamin da aku i tengah-tengah kerangan enda. Bagaimana Athena. Ras 12 me pawung ternalem. Endam ia keguluhan. Andina yakin si utus nini bulangku, ugape aku selamat. Andina lang berarti cibar endam kegeluhanku. Bagaimana nina 12. Maka ikutina me sirimo. Ngobagus menda berngina, pawang ternalem ngikuti sirimau. Terkuak manuk ikrangen, matakan sawari enggo nangdangi dabuh putrangna. Sehme ia kusada sampuren. Isampuren kundul me sekalak ilaki si enggo metua. Bukna gedang, bentar, ras jenggot. Maka teringat me ia karena turi-turin perlanja sira. Singataken sa dit ibas sada kerangan tua, penghunina sekalak datuk singwasai kerina kerangan tua. Tapi lawa pasti karena turi-turin situriken perlanja sira. Tapi na pawang tersadar tuhu kepe enda datuk situriken perlanja sira. Maka rempet-rempet biar me pawang. Ras janahna 12 sentabi datuk aku pawang ternalem kempu ibas penghulu tanah ketangkuhan. Ras datuk pe ngangguk-ngangguk janahna 12. Nggom kuteh karena kerhenmu kuingan kuenda. Maka kusuruh dai sirimo ngalo-ngalosa. Bagem nina datuk. Ibas kerangan tua enda ia itandai mekapken datuk rubia gande. Ras enggom itehna pawang anak simbaba sial. Maka datuk epe erkuah ate ras diangkatna ia jadi ajar-ajar. Sirimau ngundekah kunyajikan karena kerehendu bagai pibindu si jerai nguda. Ia mekari sinemani kam, ras ngelatih kam seh paksana kam nadingken ingan nini enda. Bagaimana nina datuk. Pawang pe teringat karena cerita siturikan nini nandube, karena empungna laus ras melarikan diri ibas kerajaan Sriwijaya Nari. Ras merantau ku hulu batang hari,
ras kedungena layang ngasup mengembara i tengah kerangan. Ras lauska menyusuri lau sehku lau alas. Rejabu ras sekalak diberu kerajaan Batu Bulan negeri Samudra Pasai. Ras tubuh me anak kembar telu. Sada harimau, sada umang, ras sada nari anak dilaki merga sembiring kembaren. Ras endam ia turin-turina asal usul sembiring kembaren. Berarti si rimau pupus kembar empung nandube, ras bibi si beru jerai nguda ia si jadi umang. Ras guna meyakinkan cerita si turiken nini bulang nandube, maka pawang pe nungkun nang dangi datuk. Sentabi datuk jadi aku enda keturunan sempiring kembar datuk. Bagai menina, ras datuk pe ngangguk. Lo pada nari tangisi karena kematian nande ras papandu. Ras keputusan ini bulangdu buangkan kam ku kerangan tua enda. Si enda kerina enggo isuratkan karena ketubuhan du. Ras guna kegeluhan sinterem. Karena si kam harus itambari. Ras ipangiri gak lepas kerina kesialan ibas kulandu. Bagem nina datuk kerbelas. Ras pawang pe setuju. Maka itambari ras si pangiri datuk me si paweng. Kulana kerina iu sapi getah dukut-dukut kerangan. Kudungena kula paweng pe biring ras sehkel mejina. Ras yai kerina ibahan guna buang sial ibas kulana. Ras tambar ibahan gelah laya cirengit. Lintah bagai pe terhindar ibas rubia-rubia sier bisa. Mulai paksa siai pawang pe ilatih ras iajari jadi sekalak pendikar. Ras calon datuk singgantikan penjaga kerangan tua. Sada tahun ngondekahna pawang ternalem erguru nang dangi datuk rubia gande. Isampuren serenggani. Seh paksa siai pawang ilatih rasi bere pemeteh karena kerina isi kerangan tua. Ras kerina isi rubia-rubia i kerangan. Di tengah kerangan melala rubia-rubia sini anggap kerina jelma jadi musuh ras la menjile i deheri perbahan banci membahayakan kerina jelma. Contohna harimau, nipe, lipan, ras si debana. Tapi lain halna pawang ternalem ibas pemeteh si bere datuk. Ia pe akrab ras kerina rubia-rubia i kerangan. Ras kerina dukut-dukut i kerangan pe i bere datuk pemeteh guna mantambar. Pawang nggor guru 4 tingkat nang dangi datuk rubia gande. Mekapken ilmu ermayan, ilmu ngerana nang dangi rubia-rubia kerangan, ilmu pemeteh nambar-nambari di salah dukut-dukut kerangan, ras ilmu adat istiadat kegeluhan kalak karo. Kerangan tua enggo jadi ingan sisehkel tenangna nang dangi pawang. Ras kerina pemeteh idatna ibas datuk nari. Ras ilatih sirimau. Ilmu silatna enggo belin perban keseriusan ras tutus ate erlatih. Puluh purnama enggo idalani pawang. Seh mepaksana ia nadingkeun serenggani. Pisah ras guruna datuk rubia gande. Ras pawang pe remberat ukur nadingkeun serenggani. Ras sirimau sing latih ras nemani ia i kerangan tua. Tapi adi ibaba sirimau ugape kebiaran kerina jelma ibas kuta. Tapi pawang banci sewaktu-waktu ngelebuh sirimau andina ibas dalam bahaya. Maka berkat mepawang ras nadingkeun sampurun serenggani menuju kuta Sapo Padang. Mekapken perjumpaan lobiang ras lau simbelin. Ije mekapken ingan nini bulang nambarenda erguru. Ije lit pancur perpangiran
ras ikelilingi bunga-bunga geluh. Ijai lit telu pancur launa seh mecihona, ras launa ngalir kulau biang. Hampir 100 tahun dekahna pawang erguru i pertapaan nini bulangna. Ras nambahi pemetehna ras warisan karena sejarah pusaka sembiring kembaran. Ibas kuta ketangkuhan nari. Si tersisa ibaba bapa pangeran kembar. Ras si jadi sembiring kembaran ibas negeri Sriwijaya nari. Emekapken piso balabari ras cap 9. Emaka berkat mepawang nadingken pertapaan nini bulangna. Nyusuri lobiang guna dahi pusat kerajaan haru. Sekenca yai pusat kerajaan ne nungkun meia nang dangi sekalak perlanja sira. Karena ingan tading bibina kakak nandena. Simbarenda pernah hatena ngerawat pawang paksa ia kitik denga. Emaka datna memberita karena ingan tading bibina. Ras perbulangan bibina lengan dekasa idilo di bata. Emaka bibina petading i rumah ras sekalak anak laki. Si sebaya ras pawang. Bibina enggo pindah ku kerajaan kitik si tergelar jenggi kumawar. Emaka berkat mepawang ku kuta jenggi kumawar. Melewati kerangan antara lobiang ras lau binge. Si barendam lebih tutulina nande bapa turang rasenina. Si selanjutnya ku edisi si selanjutnya. Lalu siei ulah lupa iklik nu tombol subscribe na. Ras aktifkan du lonceng notifikasina. Ulah kamu tadingen karena lanjutan turin pawang ternalem ras beru patimar. Sentabi kelaku nande bapa turang rasenina. Amin ija jadi salah lepak na kurbelas aluenda aku mindo maaf. Mari ras-ras kita krina melestarikan adat budaya karo. Alu ibai kendu turin enda ku kalak sinterem. Gelah krina kalak metesa bahwa su karo lit sada turin siseh kelembarna ibas kalak karo. Rirang-rirang gumpari meruah-ruah. Sirang ya kita gundari gelah sirang mujuah-juah. Si barendam kata kurbelas bujur ras mujuah-juah kita kerina.